أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى فقد فاز المتقون قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله عباد الله واعلموا إننا لا بد أن ننتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة إما إلى الجنة وإما إلى النار ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة ثم نعوذ بالله من ذلك النار أيها المسلمون أيها المؤمنون اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر قال جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Mauli mga umat Islam, inutba taniyo ayat ha suratu Fatir. Ayat hikakauhaan tagsiyam. Paitan kita niyo sinallahu ta'ala riha ayat ini. Aun hinang sa lagu-lagu tiay Quran sin ummat haulihan. Nasasat sila silingkat nila magkahi. Wala sila nagpalingkat sa kabayaan sin Tuhan. Lupas kataan. Nalupas sila hakamuhi. Sinya anugharaan sila sin Tuhan nikmat sa lingkat-lingkat. Pakayun nila antara sin ipuniwan tagipon.
Bukon pa kayon nila hantara nila magkahi. Nalupasin nikmat yan ugara kanila. Hipagsiksa nila, habaran nila. Dahil nga sabab yan mga tuan, dahil hugang tani unday ta sintuhan hayat ini. Tu para kala, balikan na tu. Tu hinang bang na tu na hinang. Masanyang kita ni wakabuhi. Masanyang da kita ni wakamatay. Bihaon mga tuan, halawm kasusahanin tao. Sinbukon siya piya panjari sintuhan magkasusahan. Bukon da siya piya panjari sintuhan halawm kaluhian. Namay ta siya nabiyahay ni. Wala niya nahinangin tu hayat ini. Hikaisa niya mga tuan. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Umbul hamuk. Wala nila bias sa insulat kanila sintuhan. Sa insulat sintaw iban tao. Do, mga lisag to na matugin tao. Magbasa sa sinsulat, iban simpatta. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Sabunal to din mga sila. Biasa nila insulat sintuhan kanila. Ikasanyang sinatay nila patuhan. Ikasanyang sinakal nila patuhan. Ikasanyang simpangatod nila patuhan. Ikasanyang simpituang gauta baran nila patuhan. Na wala tuan biasa. Magsusun na inwala miyasa sa Quran. Imbiasa sintao, sulat sintao patao, nag-akal na, nagtipo na intao patao. Malaingkan bang niya bias sa insulat sintuhan kaniya, inamukurop hangpo karayawan. Na insulat sintao patao, inamukurop pilang karayawan. Wayroon, siyusok na anim miyasa, siyusok na anim nagbasya. Namumong-mongin nagsulat, namumong-mongin miyasa. Ang painsulat sintuhan kaniya, yang paniya biyasa, hangpu karayawan, hirihil kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala, hirihil ha dunya, iban hirihil hadlaw akhirat. Tani yung mga tuan. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Sabunal to din mga sila. Biasa nila ang Quran. Hakabayaan sintuhan. Syafi'an li ashabi. Sumapaat kani hakabuhi. Iwan sumapaat kani adlaw kanakana. Nasakalin si siguro sintaw sumapaat kaniya. Kusog niya. Ingat niya. Kawasan niya. Rangko niya. Kiarapatan katantan. Nahinog ng kataan. Inta ka kawa sa malaggo, pag-iig sing kawa sa way na. Inta ka sin malaggo, takasin pa siya, jilon na. Inta ka sin matangod, buhi pa siya, piyamumung-mung na sintao. Taniyo mga tuhan, sa way saan mamung-mung at tao marayaw. Bang aun tao marayaw, piyamong-mong sintao, kaya ka na panindayaw niya. Taniyo mga tuwan. Hikaruwa. Wa akamus sala. Tindog niya sa bayang. Hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Unimbay ta sintuhan kaniya. Bang niya tindugin sambahayan, hakabayaan sintuhan, kad aflahal mu'minun. Timapa sing karayawan ng mga bariman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Ti mapasing karayawan ng mga bariman, ubos nila miyas sa sing Quran, tindog nila yung sambahayang. Naita, ti mapasing karayawan. Di mapalingin atay nila, nagpatitukupo patuhan. Imbukon magsasambahayang, hat makawadyo buaya. Biya, papatabuayan lupa niya. Nag-aabo yung badyo niya buaya, nag-aabo yung buaya patay, nag-aabo yung buaya buhi. Taan yung mga tuwan. Akamus sala. Tiunay niya yung sambahaya nga kabayaan sintuhan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sa bunal tuod. Palmansin Allah Ta'ala. Bang niya tiunay, tindugin sambahayang hakabayaan sintuhan. Karausan nembaran niya langon deng hamaksiat. Deng hamaksiat dua sa lagu-lagu. Deng hamaksiat pagdina. Deng hamaksiat haram karausan niya puun nembaran niya. Hari siya langon sing guru niya. Hari siya langon sing pagkahin niya. Hari siya langon sing nakura niya. Hari siya langon sing pulis alam sing kauman niya. Kagausan niya langon puunin baran niya. Hikatu wa anfaku mimma rajaknahum sirran wa alaniya. Nang dihil siya. Nagnapaka siya. Uno-uno na indihil kaniya sintuhan. Mukong beta sintuanin makapag napakara murang matawsin. Siya mo asin Allah Ta'ala makapag napakakamukatan. Nari man si basaw sintaon ayat sintuhan. Impanghati nila imang dihil sin sadya. Impanghati nila ni pangdihil sin sadya. Pangdihil kau kasilasa. Pag napakakaw kasilasa, sambili magtiyaw, di na maglasa. Di na mangdihilin usog. Di na mangdihilin babae. Sabab sining kiyabiyaksahan nila pagdihil. Wa anfiku mimma rajaknakum. Pag napakakamu, pangdihil kamu, sinuno-uno na, kaya ano gara na mo kanimo, makapangdihilin dayahan, makapangdihilin miskin. Kasilasa. Uyum katawari na mag-uyumin tawyaw, sa bang tunang niya, misan nagtataykod, uyuman. Biari adlong na tunang kunyad Tuhan Sam. Uyuman, parahan hangin, nagtataykod. Hisiw yan tinagdaak ka niya. Tuhan niya, buko ni nagdaak ka niya, banta niya. Hisaytan, piyakain napso niya, piyakain sahwat niya, ampas siya masipog akabuhi niya, halo pansin Tuhan niya. Way run inu-inu na to, mga tuan. Biyasin sa kaula-ula, way banta na to. Na, uno pensya butsin Tuhan, bang niya na hinangin tuyad to. Biasa niya ng Quran. Tinindog na yung sambahayang. Nagnapaka siya kabayan sintuhan. Yarjuna tijaratan lantabur. Inya angan-angan niya. Usahari magkalugi. Inusaha sintaw ibang tao. Ayaw pari lugi-lugi da. Misanin bukon lugi-lugi da. Naita. Nangangak kalim factory, nangangak kalim magdaragang, nangangak kalim mamimi. May tayad tumangakal kato. Mabasim mataod. Imbadyo yalong nga original sa wabuaya. Ngayon ka nabaklaran da. Taniyo mga tuwan. Na, unindeta sin Allah Ta'ala, yarjuna tijaratan lantabur. Into nasabot, magbasa sing Quran, tiuminog sin sambahayang, magnapaka sing kabayaan sin Tuhan, hatulan kabayaan sin Tuhan, indiaut niya, antara niya iwan sin Tuhan niya, bukunin iangot niya, antara niya iwan sin pagkahin niya. Nabang iniangot niya, tu nasabot yaddo,
Piakuyag nin atay niya. Sabab, aun mami. Aun magdagang. Pula-pula mo. Imami, amo rin nagdihil. Di kaukugan simbihan. Nagdihil, amo rin mamikay mo. Nasa kalidiarang sintao panapso niya, iwan pasahwat niya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Di siya malugi. Nay, tabukundeng ka niya, di nga Tuhan. Agarun niya sadya, inatulan kabayaan sintuhan na pagbasa sinsulat niya. Agarun niya sadya, inatulan sin pagsambahayang kabayaan sintuhan niya. Agarun niya sadya, inatulan pag napakakabayaan sintuhan na bihaun lisuan kataan. Ay, ikaw na lisuan, imbaran niya, bukun ka diya. Hindi matdihil ka diya, bukun da ka niya. Ingkatan-tani ni bukunda kaniya. Wala niya man, niya kading kabayaan sintuhan. Nalugi na siya, simbukunda kaniya. Dahil nga sabab yan, mga tuan. Tayong giniupimbay ta sintuhan. Liwapiyahum ujurahum. Inmang dirihil karayawan bukun tao. Na ini hulat-hulat sintawihang tao. Harap na tulong na bantu pagrupin dakuan. Koneksyon na tumad to sabab makusog. Allah tuan way kusog. Sali daing kusog dihil kanyo sintuhan. Sa hisiusin mabasag. Mas sa sinsulat sintuhan niya, ang paniya ingat tindaakan, ang paniya tiyang kisaniliangan, siya makusugin pasugpatan harap patuhan. Liwapiyahum ujurahum. Impiangayo nila patuhan hirihil. Inwala nila papiangayo hirihil. Wala nila papiapangayo aw nasa dirihil. Tu imbiay ta sintuhan. Piarahan na mo ka mo, ay niyo piangayo. Impiangayo niyo rihil na mo, palarihan na mo pa. Kataan niyo mga tuwan. Sa di kuya ganin tao. Wayajidahum min fadli. Ganapan na mo pa parman sinallahu ta'ala sabab din kamuing karayawan wayron kaniyo. Nahiw na una man sintawing karayawan din kaniya sabab maingat siya sabab batasin pangadji niya. Nagkakuripot na pabaran niya, hantara niya, iban sintuhan niya. Di na maingat magsyukur. Uno na yung kaingatan sintao, magtakabur. Dahil nga sabab yan, mga kakasisin Allah Ta'ala, parman sintuhan na suratun nisa, ayat hanggatus kapatan tagpito, ma yap'alullahu bi'ajabikum. Di kita niyo, di siksaun sintuhan inipun niya riya dunya. Wayron punishment sin Allah Ta'ala ipun niya riya dunya, na may ta nabiya na ni. Nagsiksa saan sila simbaran nila. Naglaog saan sila simbaran nila. Nagpalugi sila karayawan. Di sila umalop ng kabayaan sintuhan. Ma yap'alullahu bi'ajabikum. Di kamo siksaon sintuhan. Bang niyo nahinangin dua. In sakartum, bang kamo nagsyukur pa Tuhan. Na, we nagsyukur, nag-abuka. Wa amantum. Bang niyo piyagsyukur. Iagad ning kabayaan sintuhan. Way siksa kaniwa dunya. Way rasiksa kaniwa adlaw susungon. Wa amantum. Iwan nagparat saya kamu patuhan. Bang nahinangin duayad to, mga kakasisin Allah Ta'ala. Way lingog na to magkahi. Way pagambulda na to magkahi. Way paglimot na to magkahi. Sarawa, in mahinang na to, hipagsyukur na to patuhan, iwan hikakusog, simpamarat saya na to, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, mga kakasisin Allah Ta'ala, baita sim mga sila nakauna rin kato, taniho, bang na to hinang impagsyukur. Iwan, yamalan na to, impamarat saya sa rayaw-rayaw, tu karayawan,
hianug hara kato sa niusin Tuhan ganap mangganap. Hikaisa. Majidan lil khairat. Di kita niyo makapataod karayawan. Inna kaunain tinapay hambuk dengan. Bihaon di na maambat. Aun tinapay ampukod. Aun tinapay malano. Aun tinapay ginisan na. Kansiyo yan ingat. Ingat sinta. Bukon. Ingat sintuhan. Iano garap paipon niya. Ang panila katuntuman. Magsyukur sila patuhan. Bang mabihad tindagbus. Majidan lil khairat. Magtatao din dayaw nila. Bang di, majidan lil bala. Na bala inti maud. Pula-pula mo. Makatuna siya kimaun tinapay, si may naad. Impagkahin niya, wayroon pa. Di mang dihil. Tanyo mga tuwan. Hikarua, dafian lil bala. Bang natubiyas sa insulat sintuan kato. Yamalan na to insambahayang sa rayaw-rayaw. Nagkapakakitan niyo kabayaan sintuhan. Piyag syukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dapian lil bala. Tampanan kita niyo sintuhan deng habala. Dahil niyo mga tuan. Hikatu. Mani'an lil ajab. Istapun sin Allah Ta'ala. Way maka-istap tao. Istapun sin Allah Ta'ala. In siksa dunya. Iwan siksa haadlaw akhirat. Napa'ani wa iyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dzam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira. Tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah. Ittaqullaha tabaraka wa ta'ala faqad fazal muttaqun. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mauli mga umat Islam, baita daingkan Ibni Abbas pangtungod sin junjungan alaihi salatu wassalam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam, arba'u man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Upatin taud niya bang natu kaya amalanin upatin ni biya kiarihil katu taniyo ing karayawan dunya, karayawan hadlaw akhirat. Karihilan siya karayawan dunya, iwan karayawan hadlaw akhirat. Naon na namay tak patuhan niya dia dunya, o Tuhan namu karayawan na hadja dunya dihilan kamu. Di na kami magihansin karayawan hadlaw akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min nasib. Mataud tuan na ngayo. Namisan niya iri pangayo. Amurad tininang niya. Sa taod-taod mano siya nagdulbaya dia dunya. Inabok tumpukan yung pangayo nila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Piagdurwa ay ni si mga tao sa diha karon. Ba't bang iagad kita ni unim masanyang? Unim panginduan nila, Tuhan na mo. Mangayo kami kay mo karayawan. Aming karayawan din kay mo, bukon karayawan din kamo. Bating karayawan din nga taulason. Makapanggdihil siyang kabulan. Pag-abuti karabulan din na siya mangdihil, amahan na yung dihilan, may bahay, tulong na rin na magpangdihil. Tikuno yan. Inallahu ta'ala, bukun. Nah, uno yan mga tuwan, upatin taod niya, bang niya may nikaamalan, hirihil ka niya, sinallahu ta'ala, khairad dunya wal akhirah, karayawan dunya, iban karayawan adlaw akhirat. Siya inta umao, sing kabayaan niya magtuy-tuy. Maus. Ba't bang inibukon maus? Kato impangayo, impangdihil, baya na sintuhan, bangko nyo niya hirihil. Nasa kalipag pangayo niya bihaon, yung kabayaan niya bihaon da. Ayaw, pangayo na sadya kawatulan, adapunin waktu, in masa, kuno, baya na sintuhan. Uno yan tuan, hikai siya. Kalban syakira, ay mo luuni, ay mo tawin atay mo silumi. Ay mo tawin atay mo sinajis. Ba't mataod di magpamaupo? Aung pamamamaupo, way atulan. May sanambuk baliri, simpya maupo niya, pabila siya rin magad sinatulan, mabahuda siya. Taka atulan. Na, kalban syakiran, inalawm sinatay mo, nagsusukur sa dakaw. Ngiyanan sinallahu ta'ala yung kanabihan, iwan simyagad kaniya, abdan syakura. Bukon agdan kapura, ipon niya nagsusukur patuan. Tiyo nagsusukur da. Mataod nagsusukur da. Uwaye nagsusukur da. Na. Yadto. Imbukon bariman, buk di magsukur. Tiyo di da magsukur. Mataod di da magsukur. Piang hinungod sila sentuhan. Iro iban kuting. Ang kuting hapdi nagngingyawra. Kaya kansukan nagngingyawra. Iro kaya kansukan liulupot din dila. Ya hapdi liulupot din dila. Bihad 20 tao, apabila rin magsukur patuhan. Nabangin mano siya nagsukur patuhan. Ganap mangganap, inihil ka niya sintuhan. Dihilan siya riyadon niya. Dihilan da siya adlaw kanak-anak. Hikaruak. Walisanan jakira, dila niya, di maghundong manumtum patuhan. Bihaunin dila sintawri maghundong isab, sa manumtum makabayaan niya. Maas, tiutumtumin tunang. Nengkan matutahon da kuman siya rin. Astagfirullah. Iban bang niya 2 tahun impiyakay nagtumtum patuhan, imbanot si mahinang niya karayawan. Taan yung mga tuwan. Na. Lisanan jakira, dila, basa sadyananum tumpatuhan. Hikatu, wabadanan alal bala isyadira. Ini katu, yang malan niya, tatasan niya, intatandasan sintuhan. Sa babaong titistingan sintuhan kaniya, habaran niya, haalta niya, hakawasan niya, haahli niya, hari siya mamung pangkal. Tayan Tuhan, pangkal kata ni mo. Busit pakarewa kulong niya. Hiukum niya na, imbaran niya busit. Simbukon siya nagpapanjari. Na, magkagunahan kita ni Wamasa na ini. Ini kaupat wajawjatan la tabghihi hauban fi nafsiha wa mali.
Rawahu Tabarani. Usog na kaasawa, bukunin puhungon niya babae, lingkat. 4 tahun na, bukun na malingkat yung babae. Sa unin puhungon niya babae, asawa niya, suratan niya, pini kaniya sintuhan. Sabab sadya inahinangan pa sila nakapagtiyaon. Pipi kaniya asal sintuhan. Ayaran niya, ang pamakatabang kaniya, hakabuhi niya, iwan hakamatay niya, iwan sinahlin niya, magprutik, iwan magpalihala. Nabiyaon tuhan yung pag-asawa, maapda kumandya badyo. Bang malingkat pa yung badyo, badyoon. Bang way na, turayan. Usog. Damit kiyan babae, bukon siya magbana, karnahan siyam. Maita. Magkaig din hansam. Naungas na. Limaggo na intiyan, nakimbi na. Nagkiking na manaw. Nagtutungkod na. Taban. Sa kawa, maita niya Viana, sabab suratan niya. Nahinang sadyang sabab. Magad sila karwa, sindaakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tumabangin usog, hapag Tuhan sin babae. Tumabangin babae, hapag Tuhan sin usog. In ama iwan sin ina, ayaran niya in anak niya. Hari sila mabutas. Dahil diya dunya, sambil paadlaw akhirat. Fi nafsiha wa maliha. Hagin hawa nila, iwan hatutungbasan. Iwan harijiki, anugara kanila sin Tuhan. Na aturan ni ukunin bihaw. Ang panakitan niwiyaitaan. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tashabbahu bil yahuda wan nasara. Ay sadya kamu simingod sinaddat sin Yahudi wan nasara. Nabiya dagbustuan imakia di masa nato ini. Maita sababin sila magdulbaya. In kita niyo ri, piun na to sa dyan pini sintuhan. Dito kita niyo magdulbaya, kabayaan sintuhan. Ayaw sa dyan kita niyo magdulbaya sin kabayaan na to. Biya sin pagdulbaya sin Yahudi van Nasara. Hapag kaun, hapag inom, habadyo, hapangaddatan, hapag sulunsul, hasosyal, hakatantaan, nagdulbaya na sila. Parmansin Allahu Ta'ala, innal ladina kafaru, yakuluna wa yasrabuna wa yatamatta'un. Kama ta'kulul an'am. In mga sila nagkupur pa Tuhan. Kaya kagad nila unsara sin Tuhan. Sa di nila agarun. Inagarun nila kabayaan nila. Magdulbaya sin pagkaon. Magdulbaya sin pag-inom. Magdulbaya sin pangatod. Magdulbaya sin addat. Magdulbaya sin pagpasihal. Magdulbaya sin paglingkod-lingkod. Magdulbaya sila sin kabayaan nila. Mabiya sila hayop. Amuyad to mga tuan. Namura-murahan. Uuhon na timbaran na to. Uuhon na to nyawalihan na to. Uuhon na to injasad na to sa lugay na hambo kiwan sinyawalihan na to. Pataallukon na to pakabayaan sin Tuhan. Ayaw na to sadya pataallukon. Pakabayaan sin napso na to. Pakabayaan sin sahwat na to. Sawab pa kayon hisaytan. Hipagsipog ka to taniw. Halawang bahay na to. Halawang masjid na to. Halawang sin pagula na to. Aula-aula sipugon kita ni waalupan sin Tuhan na to. Sallu ala nabikum. Fa inna jalla wa ala yakun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Warda Allahumma an khulafa'il arba'ah. Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Wa an sa'iri sahabati ajma'in. Wa anna ma'ahum bi'afwika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهوديين والنصرانيين وجميع الطغاة والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا
في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مبينا وفتحا قريبا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من السهاينة يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود والنصارى ومن سايعهم فإنهم يؤجوننا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا أنت وأنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ادفع عنا البلاء ادفع عنا البلاء ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا استقيموا صفوفكم اعتدلوا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.